RDC agambira ebi amukoro gwo kutandikaho ihuriro yo kurwanyisa obutabanguko mu maka omu Sheema district. We are just misusing our offices. So who is making it worse? Gender-based violence, domestic violence in families. Nabo RDC arabwire bakuru b'entebe zo kubanza aba okwegenesereza okuba rukosa stamp za government. Habwachi no kwata stamp eya kuhirwe government okagitaha zero agreement omukazi ataru. Why do you do that? Abarukuru enshonga z'amakana abantu mu district ya Sheema bajimirira okushwera abakazi bingi bagumize nga bashije bingi ntibashwera abakazi bingi batine ubushobozi bwo kubareberera batandika kwenaganaga nk'insenene. Oshanga ebintu ntuzitunga kesi zibanye na zara tinata haturetire kakazi chateremo tugura terebaki nyoka shkware n'uwakunze so ato buntu burukushana buce bureta twatura kubi ngo nazara bisibo atyo kandi waba mutamu ninza kumuteza science naza kugenda yota kuma ninza kumuteza science arete mbere nigusi ngwarije omukazi kantugira abaganda bagira ngo no mufumbo icyo kumanyisa kiza kora ki kufumba. Abaziri hamwe n'abandi bantu abarukuremesa amaka okugira obusinje nabo bashabirwa muze kugureka. Then abantu abamwabindu kura kimbaye kimpakanisa munonga nibagira ngo sex nayo niye rukurete mihondano nga emihondano niye rukureta obusimu bwa sex bwakora ki bwafa. Amakaminje muri Sheema district gamwe obutabanguko kana bebembeze baraganise kora cyo n'ekiko basika kuvurwanisa. Gashoka Mike twakiri.